Umusore wo mu ntara y'Amajyaruguru ukora akazi k'ubucuruzi wansabye kudashyira hanze umwirondoro we yambwiye ko yahamagawe n'uwiyita umukozi ukomeye mu kigo cy'igihugu cy'iterambere RDB amwizeza kuba yamuha isoko ariko nawe akemera kumuha amafaranga nk'ishimwe. Uyu musore ngo ntiyigeze akeka ko yahamagawe n'uwiyitirira uru rwego wamusabaga kumwishyura miliyoni 5 z'amafaranga y'u Rwanda mbere yo guhabwa isoko. Uyu mucuruzi yaje gutahura ko bavugana ari umutekamutwe nyuma yo kuganiriza umubyeyi we. Ibi kandi biherutse kwemezwa n'iki kigo mu itangazo cyashyize ahagaragara kivuga ko hari abantu bakiyitirira basezeranya abantu indonke runaka. Ubujura nk'ubu buravugwa no mu bindi bigo byinshi cyane cyane ibiri mu bikorwa bikenerwa na benshi. Uyu musore wo mu karere ka Ruhango bamuhamagaye bamwizeza kumuhindurira icyiciro cy'ubwisungane mu kwivuza cyangwa mutuelle de santé. Barimo kuduhamagara batubwira ngo baradushyira hasi ibiciro, nyine batubwira ati niba baragusoza kuri 20 bagushyira kuri 5. Hari igihe usanga kenshi cyane bagiyemo ariko ku muntu yabimenya hakiri kare usanga bikumira bitari byaha. Hari igihe usanga nyine umwe ahita abyemera gutyo ugasanga wese babyemera ariko bakabyemera nyine batabizi ko ari abatubuzi bahamagaye. Hari abandi bazagusaba kwinjiza imibare runaka muri telefone yawe biyitirira ibigo by'itumanaho bikarangira bagutwaye amafaranga wabitse muri telefone. Ikibazo bamwe bibaza ni ukuntu abafatwa bataba benshi kandi imirongo bakoresha yanditswe mu bigo by'itumanaho ryo mu gihugu. Birakorwa bigakorwa ku amatelefone afite rekodi mu gihugu, ariko ukibaza mu by'ukuri u Rwanda ruteye imbere mu ikoranabuhanga, ni gute polisi idakurikirana abo bantu ngo bafatwe? Nk'iyo telefone iramutse ayikoresheje mu buryo bwo kwica umuntu bakamenya ko aho hantu umuntu yapfuye, uwo munsi uwo mwanya iyo minota bashobora guhita bamufata. Rero mbifata ko harimo negligence ya polisi. Nubwo atunga agatoki igipolisi nacyo ngo kiri mu bigo byibasirwa n'aba bamamyi. Umuvugizi w'igipolisi Boniface Rutikanga ubwo yari mu mugambi wo kurwanya ubujura nk'ubu akanavuga ko uru rwego ruticaye. Abantu bose bagiye biyitira inzego zitandukanye zitanga serivisi: Irembo, Wasaki, Regi, Ribu, Rura. Ni abantu bafite roro zitandukanye. Umwe n'ubikuza, undi n'ushukana, undi n'uwigira umukozi w'urwego runaka, ugasanga bose barahuriza ku kintu kimwe, bari baripanze bafite network cyangwa iki. Mu bihe bitandukanye amatsinda y'aba bajura yagiye amurikirwa rubanda imbere y'abanyamakuru. Hari nk'itsinda rigizwe n'abantu 45 ryerekanywe rishinjwa kwiba mu buriganya miliyoni zisaga 400 z'amafaranga y'u Rwanda. Aba bakunze kugaragaramo abakora akazi ko guhererekanya amafaranga bakunze kwitwa abagenti bafasha mu kubikuza vuba amafaranga amaze kwibwa. Muri aya matsinda kandi hakunze kutaburamo abiyitirira abayobozi bafite ububasha bwo gutanga akazi. Muri rusange aba bose bakoresha telefone ngendanwa rimwe na rimwe zibaruwe ku bandi. Ikigo cy'igihugu kigenzura ibirimo iyi miyoboro y'ikoranabuhanga RURA kivuga ko buri wese akwiye kugenzura imirongo ya telefone nabaruweho kandi akirinda kuba yayishyira mu biganza by'abatizeye. Jean Claude Mwambutsa, BBC Gahuzamiryango, i Kigali.